bahai bayap song ke bahai tong sabai gradi ani yar te ani mare kising song rok bahai tong bai kaham no tong bai na ne kha khayo. Hello everybody, good morning. Jotono no phone kaham ke tini video ke sung puila tabuk seng nani digi thangai tongo guys ke tini video nanya bagin rok bo ano login nani tapok de puilan simi pai thak zero nanya ni bagin tapok dita. Abono ani koimong guys norong no please norok ano logiri uitong de pulan simi pai thak zora. Okay guys, so welcome to my new video ke chung tabuk cheng khai puila first floor habin norong no phunok nai oro hingke chips rok toni mani jaga hingke yango hingke pathor toni mani hingke te khaksa digi bo haino hai pathor toni jago hingke jotono bebak phunukana o building jotoi sar tala tongo bebak jotono phunuknai bo room butam tong hingke close o room tabuk. Okay guys, now let's go to second floor. Okay guys, finally second floor of paisok paikya hingke obo hingke it toni mani room second floor hingkai yango hingke tabuk third floor thangnai hingkai guys tabuk norok no ang second floor ni view phunukana bomahai ongoi tong naidi norok bo guys mo hingke second floor ni view. Okay guys, welcome to third floor. Okay guys, now welcome to fourth floor. Hingke tabuk hingke jeng orom malik ni room mo hingke guys now we'll go to sakao. Okay guys, this is plan. Sini malik ni besajak obo bong ni doglam ganao kai toni wo obo hingke aloe vera hingke obo hingke kasing mosla rok aloe vera rok jotono kai. And guys, this is gopor borok obo ko tamsing kamo phantok sara khainani bagui gopor najak nainai de hingke obo habai sapulei borok sara khainani bagui nawai toni rirkha beautiful. Okay guys, hingke asuk somoy nosto khaiyawi let's start to work today. Guys, obo tamo bokok Himalaya uskango sung dalai mani bara obo ragui tongkha kisa hingke obo bokogui tini sung jotono taisa dalai kison ni bane bono hingke tabuk puila sung lington dalai rinai hingke tini video no guys norok tapok di paithak jora nainani. Okay guys, all complete jotono lington dalai ru paikha hingke naidi norok iko hinkai guys tabuk sa so paikya malik sungno sa ru paikya hinkai friends tam khaine ba tabuk tei kisa nangai sa nangai srap sa res khai tewai sa haino hai samongo ma ba sa jabunai ta haida hinkai friends norok ani yago range by slide no khana. Finally guys, tabuk ang o pillar no jotono khulok painai boot no khulok nai ta hingke obo boot no khulogoi ti rok bebak no sari banya nango hingke naitung din rok tin video no filan simi paithak jora. Like damn, she in her move. 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 She lit, get money too. Like damn, she in her move. In the mirror, I'm doing my dance. Okay friends, finally khulogi paibekha hingke tabuk tui sarina nango pilaro ang norno sekango samani hingke tabuk tui sari tongo naitung din rok ni ko bahigi tui sari rok naimano ta hiko khulok baikha hingke logi no tui sarina nango abon bagui no masari wo tui ria hingke malik bai hinjanai bula heda
boto phan nukhang ke no sangnai nok tejari kharia nei abon bagai no tei mari ota friends hwnkhe tun norok ano o tamokhum sagadi obo o khumni mung maya ang ke norok sai khwnari da comment khaiye obo hwnkhe no ang sinio obo hwnkhe kasing mosla sung samani hai borok bo sao chin malik hwnkhe sak mata hapono sungje saman borok. Okay guys, hwnkhe ani o video ni bisingtwi ang norokno chikon sa shot Agartala ni phunuko norok naidi bahai nangjak jani camera cover khaimani no ang phunuka nata asuk to kwrwi drone shot rok naimia abon bagi camera shot chimino guys norok bahai nangjak kha o video no plan chim paithak jora naiwi jotono hamba.